Milutin Milanković, Kroz Vasioniju i vekove, 23. poglavlje, 16. deo. Ovo vam pismo pišem, draga prijateljice iz biblioteke Bečke politehnike. I to je bila jedna od onih česama na kojima sam se napajao. Ovamo sam dolazio još kao žutokljuvni đak, a svraćao amo i kao inženjer. Tu sam tako reći odrastao do naučnika. Zato se i osjećam ovde kao u svojoj očinskoj kući. Kada sam se jutros opet ovde pojavio, iskupiše se oko mene svi zvaničnici i služitelji biblioteke. Oni me svi dobro znaju, jer sam pred njima rastao, zato me dočekaše kao svoje rođeno dete. Našem razgovoru ne beše kraja. Sjetismo se onih vremena kada je biblioteka bila smeštena još u starom budžaku, pa onda onog doba kada se već zidalo novo veliko krilo zgrade sa betonskim konstrukcijama po mom pronalasku. One zime kada su me oni, da ne bih dangubio, dočekivali u određenom času sa folijantima Leonardovih spisa i sa planovima Brunelleskove kupole. Sjetismo se i časa kada sam dobio telegrafski poziv na katedru primenjene matematike Beogradskog univerziteta i kada sam se ubrzo iza toga sa njima svima srdačno oprostio. I posle moga odlaska u Beograd ja sam svake godine ovamo svraćao, ali od svetskog rata mi se ne videsmo, jer sam prolazio kroz Beč uvek u leto kada biblioteka ne radi. Zato i moradoh danas opširno ispričati šta sam sve za vreme rata pretvorio preko glave. Sažalitelni izrazi njihovih dobroćudnih lica pokazaše mi jasno da je naše prijateljstvo ostalo nepomućeno, iako sam za vreme borbe stajao na protivničkoj strani. Jedan od njih donese iz vlastite pobude jednu knjigu i metnuo je značajno pred mene. To je bilo moje vlastito delo. U oficijalnoj odeći Bečke biblioteke, u njenom uobičajenom povezu sa grbom, žigom i numeracijom, ono mi je izgledalo skoro strano, valjda i zato što sam ga od njegove publikacije retko otvarao, služeći se još uvek nemačkim manuskriptom, u kojem se brže snalazim. Tako sam ga novim očima prelistavao skoro ceo dan. Publikovano je 1920. godine na francuskom jeziku u Parizu i nosi naslov Matematička teorija toplotnih poljeva prouzrokovanih sunčevim zracima. Kao što vidite, naslov mu je dosta istegnut, njegova prva reč ne zvuči privlačno, a morao sam je staviti jer samo prva polovina mog dela ima 597 numerisanih matematskih obrazaca, a druga 29 numeričkih tabela. Vas bi, draga prijateljice, uhvatila vrtoglavica od samog prelistavanja ovog dela. Ipak ću danas da zadovoljim vašu želju koju ste mi toliko puta izjavili, pa ću vam ispričati kako i zbog čega sam ovo delo napisao. To je počelo ovako. Pre mnogo godina sedela su jednog večera dva prijatelja, mladi, jedan naučnik i jedan još mlađi pesnik u jednoj poznatoj beogradskoj kavani. Prvom od njih virila iz džepa korektura nekog naučnog članka, a drugi je držao pod pazuhom jednu plavu knjižicu. To je bila zbirka njegovih patriotskih pesama koja je baš tog dana izišla iz štampe. Sa visine svojih prvih uspeha posmatrali su oni vrevu posetilaca i posluge i razgovarali o svojim namerama za budućnost. Pristupi im jedan građanin. On se učtivo raspita za onu plavu knjižicu što je virila ispod pazuha pesnikova. Lice mu se razvedri kad saznade da su to patriotske pesme. I on je bio veliki rodoljub, pa zato dade oduška tom svom osjećaju pretplatom na 10 egzemplara tog uzvišenog dela. 10 efektivnih dinara nađuše se u rukama pesnika. Tolikom uspehu svoje muze on se nije nadao. Blažen i osmejak obli njegovo lice, ali se on brzo trže. Dade svojoj fizionomiji Danteov dostojanstveni izraz, pogleda prezrivo na one dve crne kave koje mi je kelner baš bio doneo i dade ih zameniti jestivom i crnim vinom. Već pri prvoj butelji vina osjetiše naše dva prijatelja divno čuvstvo, kao da ih laka krila nose u visinu, a horizont im se širi sve dalje i dalje. No taj lepi osjećaj nije bio sasvim nepomućen. Sa visine do koje su se oni vinuli izgledaše im njihov dotadanji rad uzan i skučen. Priznadoše sami sebi da su u naučne rasprave i lirske pesme sitna zrnca, pa ma bile i biserna. Ali ih ohrabri druga butelja, prostruja ih toplota njihove južnjačke krvi i ponese polet mladosti.
Sa pouzdanjem Aleksandra Makedonskog oni su već tražili šireg poprišta svom radu. Uz treću butelju donese im kelner strane novine. One su saopštavale da je engleski admiralitet odlučio da neki projektovane male krstarice zameni velikim dreadnoughtima. Jesi li video, reče pesnik, nema šta da se čeka i Englezima je jasno kao i nama dvojici male stvari više ne pale. I mi moramo bez oklevanja pristupiti gradnji naših dreadnoughta. Uz četvrtu butelju vina donesena je jednoglasna odluka da naučnik napiše jedno epohalno delo, a pesnik veliki roman u 3 sveske. Suvišno je da napomenem, draga prijateljice, da sam ja bio jedan od one dvojice, ali je potrebno da dodam da sam onu odluku donesenu pri čaši vina shvatio vrlo ozbiljno. Bar utoliko da me nije više ostavljala odvratnost prema sitnijim, pojedinačnim problemima nauke. Njima se nisam više bavio. Nastav perioda razmišljanja. Tada uvidah ovo. Newtonov zakon gravitacije to je samo prvi član zakonika Vasione i zakonika našeg planetskog sistema. Odmah iza ovog člana dolazi i drugi, ne manje važan. Dok Newtonov zakon govori kako Sunce svojom privlačnom snagom prisiljava planete da se oko njega kreću, dotle ovaj drugi zakon određuje kako se toplotna snaga Sunca širi po Vasioni. I ta snaga slabi sa kvadratom odstojanja kao i privlačna snaga Sunca. Rasipajući se po prostoru, sunčevi zraci padaju na planetske površine, a količina toplote koju oni donose do tih površina zavisi ne samo od odstojanja uočenog dela površine od Sunca, nego i od nagiba pod kojim sunčevi zraci padaju na taj deo. Tako se sunčeva toplota rasprostire po planetskim površinama po zakonu koji se dade obuhvatiti matematičkim obrascem, sličnim onom koji izražava Newtonov zakon. Zato je moguće ispitati i opisati taj raspored. No taj se raspored menja bez prestanka. Planete se obrću oko svojih osa što prouzrokuje promenu njihovih dana i noći. Sem toga obilaze one oko Sunca, a pri tome njihove ose ne stoje uspravno na ravnini njihovih putanja. To izaziva godišnji tok rasporeda sunčeve toplote po njihovim površinama i njihova godišnja doba. I to se sve može, blagodareći sfernoj astronomiji i nebeskoj mehanici, opisati egzaktno matematičkim jezikom. No tim nije sve učinjeno. Krajnji efekt sunčeve toplote koji je za nas od interesa, to je temperatura koju ona stvara na površinama planete i u njihovim atmosferama. Ta temperatura zavisi od količine sunčevih zraka koji prodiru planetske atmosferne plaštove i padaju na planetske površine. Ako dakle pođe za rukom pronaći vezu između tih zraka i temperatura koje oni stvaraju, onda je moguće iz jačine sunčevih zraka i iz mehanizma našeg planetskog sistema izračunati i opisati tok glavnih temperaturnih pojava koje se odigravaju na tim nebeskim telima. No taj račun nije od onog doba kada sam se ja počeo njime baviti niko izveo ni za našu zemlju, a kamoli za ostale planete. Sve što je sa ovim pitanjem imalo kakve takve veze, a što sam pokupio iz knjižarnica i biblioteka celog sveta, stalo je u jedan odeljak mog kožnog portfelja. Zaista čudna pojava. Teorija kretanja nebeskih tela, to jest nebeska mehanika, ispunila je moju veliku sobu, a teorija termičkih prilika na planetskim površinama nije bila još ni započeta. Pokušao sam da dokučim sve razloge te anomalije i našao sam ovo. Oni koji se bave zemljenom klimom, meteorolozi, ne brinu se za klime ostalih planeta. A što se tiče same zemljene klime, tu su oni čisti empiričari, koji ne mare za komplikovane teorije, niti bi znali da njima rukuju. Oni ne misle ulaziti u crkvu kroz toren. Našto udariti putem preko samog Sunca da doznamo šta se na zemlji dešava, kada na njoj samoj imamo nekoliko hiljada meteoroloških stanica koje nas obaveštavaju o svim prilikama temperature na zemlji. Tačno, tačnije nego što to može učiniti najsavršenija teorija. Naš veliki geograf začudio se kada sam mu pričao o mojoj nameri da računom dokučim temperature slojeva zemljine atmosfere. Drugi razlog, što još niko nije ozbiljno pokušao da dođe do matematičke teorije klime, je nesumnjivo to što to pitanje iziskuje rešenje celog niza komplikovanih problema, a iz raznovrsnih oblasti egzaktnih nauka.
Te egzaktne nauke danas su oštro odeljene jedna od druge, a svaki naučnik ima u svojoj oblasti još i svoju naročitu jazbinu iz koje nerado izlazi. Treći, možda najvažniji uzrok što se ona teorija nije mogla da razvije, bio je taj što jačina sunčevih zraka nije još bila izmerena kao što valja. Nju su do duše merili razni posmatrači, ali i njihovi rezultati jako su se razmimoilazili. Zato nam u onom drugom zakonu Vasione nije bio poznat jedan broj koji se zove solarna konstanta. Pa kao što ni sam Newton nije mogao bez poznavanja tačne dužine radijusa naše zemlje da okuša i dokaže svoj zakon, tako bi nam i ovde svaki račun koji bi išao za tim da iz jačine sunčevih zraka izračuna osnovne crte klime naše zemlje bio beznadan kad ne poznajemo tu jačinu. Eto, zato je to pitanje ostalo nerešeno. Po strance na granici sferne astronomije, nebeske mehanike i matematske fizike. Katedra na kojoj sam sedeo obuhvatila je čudnim slučajem baš te tri naučne discipline koje su inače na ostalim univerzitetima odvojene. No ta koincidencija nije u stvari bila nikakvo čudo, kao i ništa drugo na ovom svetu. Baš zato što sam se bavio tim naukama, ja sam mogao uočiti onaj problem i uvideti njegov zamašaj. Ja sam onda razmišljao otprilike ovako. Kada bi mi pošlo za rukom da taj problem zaista rešim i stvorim teoriju pomoću koje mogu da pratim efekte sunčevih zraka, onda bih pre svega bio u stanju da računskim putem nađem glavne crte zemljine klime. To samo po sebi ne bi izgledalo bog zna šta, jer bih u najboljem slučaju našao što je već poznato. No ovo bi bio samo sud prvog pogleda. Moja teorija dala bi više. Ona bi otkrila ceo mehanizam termičkih pojava u zemljinoj atmosferi od kojih smo do sada poznavali samo konačne efekte. Ona bi nas poučila kakve temperature vladaju onim slojevima naše atmosfere kamo se nismo još popeli. I otišla bi još mnogo dalje. Ista ona peć, sunce, koja zagreva našu zemlju, zagreva i one planete koje su se ohladile i obavile čvrstim ljuskama. Zato bi rezultati te teorije važili i za ta nebeska tela. Oni bi nam pružili prve pouzdane podatke o klimatskim prilikama na površinama tih planeta o kojima se do tada nije ništa pouzdano znalo. Jednom reči, takva matematska teorija stigla bi svugde gde ne mogu da dopru ni najsmeliji posmatrači sa svojim instrumentima. Ona bi nam omogućila da prekoračimo granice naših direktnih opažanja. Eto, to bi se bez preterivanja moglo reći o potpunom rešenju postavljenog problema. Ono bi imalo kosmički značaj. Kada sam sve ovo uvideo, pošao sam na naučni lov sličan onom o kojem sam vam pisao, draga prijateljice, u jednom mom carigradskom pismu. Ali je ovaj lov bio mnogo teži i trajao je skoro 7 godina. Otpočeo sam ga u najboljim godinama života, da sam onda bio samo nešto mlađi. Ja ne bih imao dovoljno znanja i iskustva za taj pothvat, a da sam bio stariji, ne bih imao dovoljno samopouzdanja pa i lakomislenosti koju mladost daje. Glavne etape moga rada bile su ove. S početka je išlo sve dobro. Prateći sunčeve zrake po Vasioni sve do planetskih atmosfera, ja nisam naišao na stvarne teškoće. Bezvazdušni interplanetarni prostor ne smeta ni najmanje prolazu sunčevih zraka, niti ih slabi ni rasipa. Ali kada stigoh u planetske atmosfere koje rasipaju i delimično apsorbuju sunčeve zrake, kao da zađoh u gust šiprag. U zemljenim oblacima ja izgubih sasvim pravac i ne mogu dalje. U to buknu prvi Balkanski rat. Dunavska divizija prelazila je preko Starca. Njene kolone puzale su kao zmije po strmim bokovima te planine. Prelaz je bio vrlo težak, valjalo je celokupnu artiljeriju izneti na rukama vojnika do na sam greben. Tako je komora divizijskog štaba stojala skoro ceo dan na istom mestu. Koristeći se tom stankom, odšetao sam do jedne doline u kraj puta kuda nije prolazila bojica vojske. Tu sam seo na meku mahovinu ispod jedne stare jove sa koje je lepršajući se opadalo lišće tiho i graciozno kao da ne osjeća oluju rata. Pred mojim zatvorenim očima proletao je ceo moj život kao kakav film, odmotavan ogromnom brzinom. Posljednja njegova slika bila je Beogradska železnička stanica. Pred njom se opraštaju svi ratnici sa svojim milima, a ja ni sa kim.
Ne ostavljam nikog iza sebe, samo jedan nerešeni problem. Ova scena me je potresla više nego što je bilo potrebno, ali je imala za posljedicu da sam posle nepuna 2 sata, taman kada je naš topnički puk prešao greben i sam našao izgubljeni pravac svom radu. 2 dana iza toga bila se Kumanovska bitka, a mjesec dana iza nje Bitojska. Sledovalo je prvo primirje, ja se vratih u Beograd. Zatekao sam univerzitet pust, bez đaka i nastavnika, tu sam se sklonio u jednu malu sobicu. U njoj sam radio od jutra do mraka skoro godinu dana, a da niko ni zakucao nije na njena vrata. U srpsko-bugarski rat nisam ni pozivan. Moj dobri komandant divizije, upoznavši moje militarne sposobnosti, pravilno je ocenio da će naša vojska i bez mene savladati neprijatelja. Tako sam se mogao boriti samo na naučnom frontu i savlađivati jednu po jednu zapreku koje su se bez prestanka pojavljivale na putu k rešenju mojeg problema. Dok sam to radio i publikovao jednu za drugom 4 rasprave, ukloni srećni sticaj okolnosti i posljednju zapreku na mom putu. Možete misliti sa koliko sam radosti pročitao vest da je Amerikancima pošlo za rukom da posle 10-godišnjeg rada izmere tačno i pouzdano snagu sunčevih zraka. Tako nije bilo nesavladljivih zapreka dovršenju započetog dela. Ali tada buknu svetski rat, a ja padoh iznenađen tim događajem na mojem imanju u Slavoniji u ratno ropstvo. Teška gvozdena vrata zatvoriše se iz mojih leđa. Velika brava škljocnu, a poslije nje i lokot kojim se zabravljavala debela gvozdena prečega položena dijagonalno preko vrata. Ja sedoh na slamljaču postelje i obazreh se po mom novom stanu. To je bila soba za otmene samce Cesarov kraljevskog garnizonske apsane. Imala je sem postelje još 100 stolicu i petrolejsku lampu koja je gorela po celu noć, da bi straža kroz mali otvor na vratima mogla vidjeti šta se u sobi dešava. Ja sam postao novi komad nameštaja ove sobe. Uživao sam se u taj novi poziv, obustavio tok misli i sa tupim izrazom na licu plenuo pred sebe. Dugo sam tako čamio. Tada mi pade pogled na moj ručni kofer koji je ležao preturan pored vrata. Jedna misao kresnu mi kroz glavu. Skočih na noge, otvorih kofer i izvukao sa njegova dna jedan žuti portfej. U njemu su stojale moje već štampane ili tek započete radnje o mom kosmičkom problemu. Tu je bila i ostala literatura o tom predmetu, tu je bilo i čiste hartije. Ja počeh da prelistavam te spise, uzeh u ruke moje verno pero i stadoh da pišem i računam. Kada sam se posle ponoći obazreo po sobici, dugo nisam mogao da dokučim gde se nalazim. Ona mi je izgledala kao prenoćište na mom putovanju po Vasionu. Sutra me izvedoše u šetnju po dvorištu. Posle 1 sata vratiše me natrag. Pri ulazu u moju ćeliju nasmeših se prezrivo na bravu i lokot njenih vrata. Oni me nisu sprečavali u mojim dalekim putovanjima. 5 meseci iza toga ja se nađoh u Pešti. Za uzimanje mojih prijatelja, moga dragog profesora Čubera i moćna reč mađarskog ministra, predsjednika grofa Tise, otvoriše tešku kapiju Nežiderske kasarne, gde sam se onda bio zatekao, promenivši pre toga još nekoliko dobro posjećenih apsana. Sa svojim portfejom pod pazuhom zakucak na vratima biblioteke Mađarske akademije nauka. Tu me njen upravnik, sedi matematičar Koloman Sili dočekao beručki. Tu sam probavio preko 4 godine radeći po ceo dan mirno bez žurbe, mereći svaki korak. Kada sam srećno svršio teoretski deo mog rada, pristupio sam njegovoj primjeni. 2 godine morao sam posvetiti njenom prvom objektu, našoj zemlji. Sa svojim nemirnom atmosferom i nestašnim oblacima, sa svojim nepravilnim, nasmežuranim kontinentima, sa svojim ogromnim morima i njihovim strujama, naša zemlja je bila nesumnjivo najteži predmet primjene jedne matematske teorije. No ona je bila i njen probni kamen. Zato, kada sam iza tog vatrenog pokušaja prešao na susedne članove našeg planetskog sistema, imao sam divan osjećaj da iz gustog šumskog šipraga izlazim na cvetnu livadu. Stupajući na mesec, ja nisam morao onda da se bojim ni morskih, ni vazdušnih struja, a to isto beše i na planeti Merkur. I Mars se pokazao preko očekivanja gostoljubiv. Njegova je atmosfera laka, prozirna, čista, bez oblačka.
Površina mu izgleda kao uglačana, kontinenti nemaju visokih brda, a plitka mora su bez struje. Zato sam mogao i na tu planetu primeniti moje račune u obilnoj meri i sa velikom tačnosti. No Venera mi je pravila velike teškoće. Razumem i volim kada žena nije suviše predusretljiva, ali baš tolika rezerva nije potrebna. Protivno svemu što smo čuli o toj boginji još od samog Homera, ona se pokazala nepristupačnom. Ona je učinila ono što bi se od nje najmanje očekivalo. Sakrila je svoje telo, zamotavši ga u gust oblačni veo od glave do pete. A ja sam je uvek zamišljao golu. Svi moji pokušaji da svojim pogledom prodrem kroz njen debeli plašt ostali su bezuspešni. Njeno telo nisam sagledao, ali sam kroz ogrtač osetio njenu toplotu. U to se svršio i svetski rat. Jedan beli parobrod na kojem se lepršala engleska zastava stajao je kod lančanog mosta pod parom za Beograd. Njegov ljubazni komandant stavio mi je na raspoloženje veliki salon lađe. Tu su već bile smeštene sve moje stvari. No pre no što sam i ja stupio na brod, otišao sam odmah tu na obali u Akademiju nauka da se onda oprostim sa mojim milim domaćinom. Skrhan nesrećom svoje otadžbine, dobri starac je plakao pri našem rastanku, a i ja sam sa suzama u očima ostavio svoje utočište. Pod pazuhom držao sam još uvek svoj kožni portfelj. On je bio doduše već užasno otrcan, ali je odebljao. U njemu je ležao potpuno dovršen manuskript mog dela. Posleratne ekonomske i političke prilike i neprilike nisu dozvolile da to delo štampam na nemačkom kako sam ga bio napisao. Zato ono leži u francuskoj odeći ovde predamnom. Prelistavljajući ga, ja preživljavam ponovo burne godine mog života i sada mi je tek jasno kako u nesreći može da bude i sreća prikrivena.